Optima Bank. Dolar satıp alı 80 som 50 tıyın. Satı 81 som 50 tıyın. Euro 85, satılışı 86. Rubl 1 som 40 tıyın, alınış satılışı 1 som 49 tıyın. Optima Bank. Opsiya akça almashtırıcı. Dolar 81 som 75 tıyın, alınış Euro 85 som, Rubl 1.403. Bank Kampanyon 79 som 30 tıyın, doların alınış Euro 83 som 80 tıyın, Rubl 1 som 40 tıyın alınış. Kod Plus akça almashtırıcı. Dolar 81 som 70 tıyın, alınış Euro 85 som, Rubl 1.403. Profit akça almashtırıcıyı görüp alыңыздар. Те же сразу выдадут. Жетиген акча алмаштыруу жай. Дагы бир жетиген акча алмаштыруу жайын көрүп алыңыздар. Бул обменканы көрүп алабыз. Долларын сатып алуу 81 сом 50 тыйын, сатуу 82 сом 50 тыйын. Рубль 1 сом 40 тыйын, алынышы сатылышы 1 сом 43 тыйын. Шунун жанындагы обменкаларды көрүңүздөр. 27 iyun 2022 yıl geçki kurslar 16.40'a karata. Asia Trade. İki обменканы bir görüyoruz. Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? 27 iyun 2022 yıl. Манистрим акча алмаштыруу жайында доллар сатып алуу 81 сом 10 тыйын, евро 85 сом, рубль 1.403. Партнер акча алмаштыруу жайын көрүңүздөр. Dolar 81 som 70 tıyın, alınış Euro 85, Rubl 1.403. Kurs Plus akça almashtırıcı jay. BMK akça almashtırıcı jay. Bul обменканы көрүп алыңыздар. Capital Bank. Anın жанындагы обменканы көрөбүз. Finka Bank туугандар. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Анын жанындагы обменканы көрүп алыңыздар.